ta aka se mi se o te fa ko a aya na o te wade se o te fa ko che bebra na wo niema ss ye nyina ye nim funny face o how ni amane a wa form eye ne mama me a Vanessa se wo jana eye nsem afa ne chiri mo koda ayaresabia ye hwe ne ba ne nyina mu no brai ontumi enya na dwen no back na waye haja kakra ye nua be ma asam agya akra de no be fa no kakra se ne be ya enema ebeto United 31 December we say ye nua be ma kokumenu ekono wo se me bra what if I go now to what dear so 31st the ebe compaibo no mo ko eye mama vida prayer ministry say e wo kumase e ko bom pai na sada no 31st ne de deliverance pan nsuo pa de ye hwie bi e wo eye funny face na dream ma ye bom pai say after this 31st enema betuto ye ama funny face na ye eye mama vida de funny to form de ne nine etia ni tri so we na Ghana for de ye hu ni say ye hwe say bia miracle bi e na ma me ye be ka no ya Ghana for say entia say public figure say wa ba wo na ase na wo de wo nine etia ni tu sisa kwakumanu edi mu nchiremu abakwa e fa so mu kopie eye mama vida prayer ministry nempo osanso de na waresem a yente ye nwase a na yire agya ne nyina kwakumanu edi ne nyina abakwa e fa so awarejaye ne nyina ebaye me yente kwaku pra kwaku ma yente numra me fa ni se eye ye nyina ye bra pani mi ambra pani ya boaten funny face Kaswa Van Dam. The man de doso pa the swagon papa. Yeah. And who come on person me em say recently who say only need to and among sorry kaka who say na who sem de ka 2024 dia bebira ba ama omo maka doso na em say yentimi nkafa ni asema bra ye beyi udin afiri mu da na media di kan se mbusa se woni na entemti se ayon ko fa da mu temeti se. Oh okay. Adeba ko e funny no. I say funny face no. Say funny dia no. Say de na ye kase industry ni nyina e wo mu. Okay. Na pay for so onyon ko dan no. E na woda. Funny obi a me kan se e chiri no. Ya nyon ko fa no kwa na nya tight sa. Okay. O ma ni ye din komo ba ko bi. Okay. Na me fancy funny ye na adwuma me ye madwuma na tight no ni ho sa ozo obetima hye obi awale for ko obetima hye obi no onimu no but no monye free sa but echi obekọ baba no baba ya awale for yeah o say the community ti that moment na mame ka secret bi wo mo nkire wo okay tama na funny na mo na wo ye videos sa tam na wakodi Cape Coast sa tam no ye video na opi a wo baba kana simbia no wa baba fire but na memblemu no bebre because for say you wasem bia ne ka okay you wasem bia ne ka unum say asemba ne ye ka bia obu ma won cause ha problem no muda enti wo hu say de obeka no ana obu won so akomu da ba wanya experience amfrim okay e number 2 say wakomu da ehonum chembi akomba wanya obu wo mo a mistake a wo ye ne first one ma ne dwetire hye no o say benya dwetire fofo na adwuma say koso no you find say first no way adwuma but was spend this since kana we dey adwuma no en fa so na eba no na ne dwetire hye say ni pa ne say benya dwetire biem no still ani die na wona mu na was spend this kamo okay nice wanya wonsua die em free die to ne first ni okay patroti me oba bi ni bema bi try e kwa no ne bema ne kasa no na bema ndi oh say de one me kasa me ne nje ho ase on mume unu se oba ni eni bema na jayo oba ni kwotena fi no hu se da bi why mistake ani osakọ wale bema foforo saa ne ye na wo ye kire bema ba ko no wa anye biem e no chese wa ye homework okay enti wan fa ne ye na wo de ko a wade beginning mo afa nko second one but obi saa ne ye no osa de akọ second one okay ama awade ni say shiki ba almost me promise na begu o promise to say begu se once pay for second no ma hwegu a na hu ne ana hu se de o hyehye nti obi wo ma okọ problem bi wo ma wakọ bi muda but want me ansua de wo okay yen hwe ni say before funny asema woman say tamana funny wo eye rounds and as a kasani ade adenya na me so mo the same problem say there be mentiase okay
o mi say sa time no mu no na me so me ex ye break sa okay sa time ni mu me nim de emi no de ni de kan start sa time na me free US abagana na me ma wade no prepare to awade go okay na me wo ya mu me watenka me wo feeling to say we na funny de na etina one no apart from that no kura no na me de me mpaboa me nan ahye ne fshum okay me nim pensia no wo okay no de ne broken heart no de yedidi but the same problem na to obi no obi so de ayedi the can ye na say unya broken heart that me broken heart no fan say your case bibi e broken na and say broken heart de bia no ya odie ye say obi okọ wo free won chan akoto ya odie wo okay nti me my example bi mre bi say kraman so wo do kraman aboa wo do aboa kraman ya na wo neti a kofi wo wu a ho broken heart chew ebe o ya sende on kofo dwetre hyiahye ewo kantamanto no ho broken heart acheche wo munyina na kom ni nkyiremu ampa won ai we ka kum yesi ye gene kwaku enum ono akasa wa kyirem epwentua makra